Kalau macam sekarang ni, kalau orang tanya macam apa dark side cryptocurrency? Scam. A lot of scam. And right now, scam dulu orang buat secara tertutup. Now Presiden buat scam. This is the latest news. Presiden is scamming people. Presiden Argentina. Dia launch satu token called Libra. It's a massive scam. And dah terbukti scam ke maksudnya? Dah maksudnya dia dah larikan duit ke apa? Dia bukan dia larikan duit. Orang yang dia bekerjasama tu cash out dalam 100 million. And then total loss 2 billion from that token itself. So scam. Oh okay. Alright. Okay. Macam mana Argentina? Berapa dia buat? His team cash out dalam 100 juta macam tu. But because when trading tengah hot, harga naik, tiba-tiba you keluarkan big amount, harga akan crash. Okay. So bila harga crash macam tu, a lot of people lost money. The total loss about 2 billion. And then recently also bukan Presiden Argentina yang masuk podcast Lex Friedman? Javier Malay. Dia masuk podcast Lex Friedman tu kan? Podcast siapa? Podcast Lex Friedman Ya ke? I tak follow sangat dia masuk podcast apa. Dia buat scam presiden. Dia tahu tak dia tengah scam ke dia pun tak tahu? That one I won't know. Same like I told you before this yang pasal Lavida coin. Kita tak tahu adakah they scam for the sake of memang nak scam ataupun dia terpedaya. But for me, kalau orang biasa pun kita akan cakap do your own research. You as a president, you need to properly research who you are working with. Dan apa yang dia backlash dia terima? The whole betul lah ni kan? Tengok ni. Mana Sekejap, yang mana tak nampak? This guy. Adakah dia masuk podcast ni untuk promote benda tu? Tahu? Rasanya tak. Itu dia post dekat Twitter. Dia post kat Twitter, lepas tu dia delete, harga jatuh. It's a massive thing lah. And then lawyer kat Argentina tengah saman dia. It will be a political backlash untuk dia sebab pembangkang akan gunakan benda tu. So a lot of president, they are doing the scammy kind of thing juga. Tu masalah dia. The only president yang I would say bagus adalah Presiden El Salvador sebab dia tak buat coin sendiri. Dia beli Bitcoin and masukkan dalam reserve negara dia. Yang Trump punya coin tu? You tahu kan? That I would say in a way macam like macam meme coin lah. Macam tak ada apa-apa value sangat token dia. For me, I nampak Trump macam ni. Trump ni bila he always will take money. Bila dia buat something, dia rasa that person owed to him. Trump, this is my opinion lah. Dia rasa industri crypto owe him something. Sebab tu dia launch token tu. And also dia boleh jadikan token tu sebagai legacy. Sebab nama token tu bukan USA, nama tu Trump. Trump is not president. Sebelum presiden dia adalah social media personality, media, real estate. And after presidency pun mesti dia nak nama dia tu kekal. Sebab dia ada anak-anak cucu dia semua kan carrying that name Trump. Sebab tu dia launch that token. But for me tak ada apa value sangat lah Trump tu. So tuan ada beli Trump? Tak ada tapi ramai lagi orang hodl kan benda tu kan? Ada yang hodl. For me, kalau token tu tiba-tiba mencanak naik macam tu, I takkan masuk. Sebab I know what gonna happen. Dia naik, lepas tu dia turun. Kalau I nak masuk pun I akan tunggu dah turun apa semua, dia dah macam nampak dia punya price action yang okay sikit, baru I masuk. Sebab I just target in a day 4%, maybe paling tinggi I target sehari pun dalam 50% lah, tak lebih daripada tu. Kalau Worldcoin apa benda pula? Worldcoin. Worldcoin is actually a project by Sam Altman yang founder ChatGPT. So dia buat project Worldcoin ni sebenarnya untuk identify manusia dengan AI. Dalam social media, you won't know kalau orang tu adalah AI. For example like you cast nampak your face apa semua kan. Boleh buat another character that look like you pakai AI. Okay, tapi so far dia belum that way lah. Tapi let's say you cast as a Twitter handle, X handle or Facebook handle. AI can copy like how you say and everything and
boleh di AI kan, your Twitter profile apa semua. So macam mana nak bezakan whether this person is AI or not AI in digital. In real life kita tahulah kan. So that's why dia buat project Worldcoin, dia ambil kita punya data iris kita. Iris mata kita, so that dia boleh tahu okay, this is human, and kalau ada apa-apa profile yang non-human AI generated, dia boleh differentiate. Itu one of the main reason lah dia buat benda tu. But it's quite controversial juga. Ada negara yang okay, ada negara yang tak setuju dia nak gunakan data iris mata. Sebab whoever got the data can be manipulated. Sebab let's say nanti can use for pilihan raya dan sebagainya. Sebab dia ada data, dia boleh jual. Sebab data social media kan dijual untuk politik dan sebagainya. Apatah lagi data iris mata. Kan dia bagi duit dekat orang-orang yang download and register. And then diorang boleh cash out. Betul tak? So diorang boleh cash out and gunakan duit tu. Betul. Persoalan terbesar dia, mana dia dapat duit tu bagi ke orang? Duit tu kan dia cipta this project kan. And bila dia cipta Worldcoin, dia dah create sekali token tu. So valuation tu dia yang akan letak. Waktu launch tu dia dah letak certain valuation dah. So early investor akan beli according to that valuation. So bila dia launch, dah ada the price and also the valuation. Lepas tu it's just trading lah. So stable lah coin tu? Coin mana? Worldcoin tu I would say okay. Dari sudut tokenomic tu dia tak adalah macam Bitcoin. Tokenomic dia teruk. Sebab apa? For me dia supply and demand. Kalau ada kalau valuation tu terlampau tinggi tapi token banyak yang tersimpan dalam blockchain, tak masuk dalam market, is not good. Sebab apa? When supply naik, kalau demand tak naik, harga dia akan drop. Kenapa tak masuk dalam market? Sebab orang tak redeem Dia design tokenomic dia macam tu. Setiap projek dia akan design tokenomic dia berbeza. Macam Bitcoin, design dia setiap 4 tahun and reward dia pecah dua, bahagi dua. So that kind of tokenomic tu sustainable. So memang nak keluarkan token dia ambil masa, and valuation Bitcoin waktu tu pun rendah. Apa mindset di sebalik Sam buat macam tu dekat Worldcoin? Untuk dapat data. Sebab orang takkan bagi data for free. You need to buy the data. How you gonna buy? Use this cryptocurrency. Sama juga macam Bitcoin. Orang takkan mining Bitcoin for free. Faham. Kenapa orang mining Bitcoin? Sebab Bitcoin tu ada nilai. Faham. There is always a monetary gain in crypto. Tak kira you developer ke, you buat project ke, you buat content ke, there is always a money. Cumanya how you balance your greed. Kalau over sangat, dia akan backfire. Macam FTX punya scandal tu kan. Scandal. Macam mana boleh terlalu besar sampai orang tak perasan it's a scam in the first place? Sebab nobody knows their crypto holding actually. Sampailah one of the exchange, Binance, yang bagi tahu sebenarnya FTX ni tak ada simpanan kripto dan dia gunakan kripto pelanggan untuk buat trading, which is illegal. Sebagai crypto exchange, user bila dia letak duit, kita tak boleh gunakan duit user untuk buat trading. Dia ikut bank. Bank kan bila you deposit your money, dia letak duit maksudnya dalam account dia, tapi dia tak beli coin lah maksudnya. Dia macam ni. Okay, let's say I letak my duit dekat FTX. I letak Bitcoin kan. Sepatutnya duit Bitcoin yang I letak dekat FTX tidak boleh digunakan untuk trading oleh FTX. Kejap. So bagi gambaran, tadi ada harta tadi. Okay. So saya contoh macam saya boleh masukkan duit dalam ni, betul? Dalam harta. Harta tak boleh gunakan your money untuk dia trade. Okay, saya masukkan duit dalam harta, duit tu ada. And then duit tu saya boleh beli coin kan? You boleh beli coin, betul. Tapi maksudnya duit yang tak boleh dipakai ni adalah duit yang sebelum saya beli coin tu ke? Tak, mana-mana duit yang you letak under your name, walaupun under your account, coin, you dah beli coin apa semua, only you can use that money to trade, not FTX. So FTX dia akan exchange pegang duit tu. Exchange dia kena pegang, tapi dia tak boleh trade. You yang kena trade that money. Tapi persoalan dia, contoh macam saya, okay, orang tu dia beli Bitcoin menggunakan harta. Okay. And then dia beli Bitcoin. Okay. Harga 100. Betul. Daripada orang kan dia beli? Dia beli daripada orang dalam exchange tu lah. Exchange tu dia ada buyer dengan seller. So setiap exchange
baru faham. So mana So setiap harta pun sama transaction juga. tu adalah orang dalam exchange yang sama. Dalam exchange tu lah yang buat buying and selling. Unless kalau I duduk luar daripada exchange, you jual dekat I, kan, then it's outside of exchange lah. Tapi dalam exchange ada banyak orang kan, ada yang nak trading, so buy and sell dekat situ. So only you can trade your asset. Dalam kes FTX, dia tengok aset yang orang tak banyak gerakkan, dia gunakan aset tu untuk trading dan sebagainya. Dia nak copy macam Federal Reserve punya strategi lah kan. Bila kita letak duit kita, duit kita bukan duduk kat situ, bank akan gunakan duit kita untuk buat trading apa semua. Sebab bank tahu orang takkan nak minta duit one shot, tak buat bank run. Bank run maksudnya ramai-ramai pergi minta duit. Dia tahu situasi itu tak berlaku, so that's why they do the thing. FTX, they copy how the bank did, and benda tu backfire. Sebab in crypto, instantly you boleh tekan withdraw, betul tak? Dekat bank, okay lah, nowadays senang lah nak withdraw kan. Tapi tak, bank, kalau kita pergi, dia akan tanya. Dia akan tanya kalau amount banyak. Tapi in that situation, bila one of the person keluarkan this kind of info, then orang dah takut, so orang pun keluarkan withdrawal. Then tengok-tengok memang betul, FTX tak ada backing yang besar, tak ada backing yang kukuh untuk duit-duit pelanggan dia. Then tu yang dia kena. Macam mana Binance tahu? I think sometimes they know. Competitor, of course they will korek ke apa ke kan. Because sometimes I perasan juga, from the founder punya lifestyle, you boleh tahu. The way dia run dia punya company and the way dia punya lifestyle, usually from that you will know dia pakai duit sendiri ke atau dia pakai duit orang. Nampak ke lifestyle dia over gila? Ya, nampak. Dia buat apa kan? Dia beli rumah dekat mana Bahamas lah apalah. All these founder crypto ni, they know berapa banyak duit dia orang buat apa semua. So certain founder macam exchange semua, dia orang hidup simple je bro. Very simple, very simple. It's another business je macam tu. For them, it's a business. Okay, I get this money. Okay, I channel my energy to make the product better apa semua. Sebab tu, I would say if founder tu overly tunjuk lifestyle, I don't really buy it. Patutnya dia mestilah bijak sikit, tak tunjuk lifestyle tapi dia buat Biasalah, darah muda. Great, ketamakan ni, dia can happen to anyone. Sebab tu, I always remind myself, this is all temporary. Anytime benda ni semua nak hilang, it can disappear. Always be prepared. Always be prepared. Kalau aku bagi tahu korang, aku boleh grow ke audience korang kat social media supaya dapat make more money online macam student aku ni. Dapat buat RM1,500 hanya dengan satu video je. Sebab dia ada servis yang dia nak offer menggunakan skrip yang aku bagi je. Inilah peluang guys yang terbesar yang korang akan dapat untuk 2025 ni. Kenapa? Sebab korang tengok salah satu members aku paling latest ni, Dr. Dean, dia dapat grow sekarang ni followers dia almost 40k guys. Daripada mula-mula buka klinik risau ada orang datang ke tak, sampai sekarang tak payah risau dah sebab orang sentiasa datang klinik. The best part is sekarang dah tak perlu buat video hari-hari. Sebab momentum yang dia dapat dari video-video yang dia buat kekal sampai sekarang. Boleh join aku punya community ni untuk belajar macam mana members aku ni belajar aku punya strategi untuk monetize social media. So guys, kalau selama ni korang dah cuba dan tak berhasil, maksudnya apa? Maksudnya cara yang korang buat adalah cara yang salah. So dah sampai masanya untuk korang buat cara yang baru. Guys, jangan risau, kita ada full guarantee selama 3 bulan. Kalau korang dah join dan tak dapat result setelah menggunakan semua strategi step by step yang kita berikan, kita akan refund 100%. Tapi tu kalau korang dah follow setiap steps yang kita berikan. So guys, nanti bila dah join, jangan lupa pula nak message aku kat dalam tu.